Watlah kejengikran penbet put hapadang ke Assam bat Meghalaya nak bentar ke wat ke baar kan sesedang biang. Ke KHASI Students Union kala Kynnoh bagasoka Assam kala Pynkhein ya ke status quo halang pi. Haba persyak ya ke Jingshna Surok. Bala shimti da kesoka Assam ke KSU kala dawa ya kesoka jela baka day bantuk. Presiden ke KSU uba John Fisher nong siang ula pendam juri ya kene ke jingle jong ke Assam bat nak liang ke seng kan sapen I da ke bor persya ya ke Assam lada kinong shongshnong kidang sya pentut ha ke Assam. Aga juk uba MA Chalam ula hiar sya ke shnong nongma ringkat bat ke KSU banweng ya ki jing jong kinong shongshnong Halor ke jing jurep Surok ke Assam. Kali ke sarkar Assam dan Meghalaya ladang hapadang ke jing penbet put mat kani ka office ndre hidup mentana kani sarkar berarti di jelak ban ting I kini ke jingle jong sarkar Assam ban sinak ti Surok kalong ke jing Pynkhein ti ka ain status quo kumbala penbet ba kinu ki naklang ki sarkar arti di jelak di ban shop senang kini project ka jing itu ne ka NOC na kanu ka jelak baki haban sina te kani ke jingle jong sarkar Assam sinak ti Surok kayak status quo.